amen. Namhla lisonto lesine lekuvuka noma lisonto lesithathu emva kwelekuvuka kulilanga le-25 kuyo inyanga yamabasa. Siyambonga uNkulunkulu losibusisile sikanye kanye nelive laseSwatini lelibhubha lona lusuku lwemjeka. Sithi nje sisawuphakamisa umjeka waseSwatini kwangathi singafunza ukuphakamisa kakhulu umjeka waKristu, umjeka lobitela abantu ukuthi bede kuKristu, bamfune Kristu, bamthande Kristu. Ifundo tethu lebazalwane ngalolu suku tisekhasini le-38 kuyencwadi ye-20 bese encwadzini yetinkonzo itholakala ke ekhasini le-235 page 38 lectionary page 235 prayer book. Ifundo tethu etimeka nohlobo ebathandzekayo. Sifundo sekuqala siphuma encwadzini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesine siqala lesahlukaneni sesihlanu siye esahlukaneni se-12. Lihubo lethu lijwayelekile le-23. Sifundo sesibili siphuma kuJohane wekuqala sahluko sesithathu siqala esahlukaneni se-16 sigcine esahlukaneni se-24. Bese livangeli lethu lebazalwane livangeli ngekulandzisa kwaJohane sahluko se-10 siqala esahlukaneni se-11 siye esahlukaneni se-18. Siyambonga ke uNkulunkulu losiholako nalosigcinako. Sibonga nje ukuthi bazalwane solo simelene nako ukugula lokusivimbelako ukuthi singakhona ukukhonda kahle. So tinkonzo tethu ke bazalwane titawuqhubeka tibe khona sitibukele kumabonakude nalabafisako ukuthi esontweni bayamenywa bazalwane. Lisonto livuliwe, tinkonzo tiyaqhubeka ngelisonto ekseni 6:30 nga-8 o'clock nangensimbi yelishumi. Siyethemba ke bazalwane ngokuthi sitawuyithokotela lena nkonzo sisaqhubeka. Inkonzo yethu ke bazalwane itholakala ekhasini le-104 page 104. Haleluya, Kristu uvukile. Impela uvukile, haleluya. Inkosi ayibe nane, ayibe nawe futhi. Twomesane inkosi, yithumisani ninedince kude nkosi. Akabonga uNkulunkulu uyise neNkodzana naMoya noNgcwele. Alibonga ligama lakhe nyalo nanini.
Tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Kuhle lutho lolufihlelo wena. Ngezayo mcabange tinhlitiyo tethu, tephephela kude umoya wakho longcwele. Uthi sikuthanda ngalokuphelele, silidumise ngalokufanele igama lakho engcwele. Ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Kristu Kristu sihawukele. sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Jesu wathi uboyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wokuqala nalomkhulu. Nowesibili ufana nawo ukuthi ubothanza makhelwane wakho njengoba ukuthanza wena. Kule miyalo emibili kwambelele yonke imithetho nebaprofethi. Leli liqiniso lifanele kwemukelwa abantu bonke. Lelithi Kristu Jesu weda emhlabeni into usizisa toni. Nangabe umuntu onile sinemeli endiweyise Jesu Kristu lolungile. Nguye loyinhlawulo yetono tethu. Asivume intono tethu sitimisele ngalokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngethando nangekuthula nabo bonke abantu. uNkulunkulu somandla, Bakwethu lo sezulwini, siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe. Kulithala lethu, sonile mhlabangana, nkurumana nekwenda, nangakwenye lufanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, tusele sikhone ngahamba lokusha, kude igama lakho lidunyiswe. Yebo singiza kuwe, italo akasawuke asithethelele intono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinisele kumele konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini. Ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu wanamuhla sithandaza kanye sithi, Melusi olungile, ngekuthobeka kwempilo yakho ngenxa yedimvu takho, tshengisa uthando lwabo bonke. Ngabe bonke labeva luphimbo lakho, bakwazi wena losipitani mabito ethu, bakulandzele lapho baholela khona, ngoba uphila ubuse ebunyeni bebuthathu lobubusisekile, uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Sida uhlala phasi bazalwane, sithole izifundo zanamuhla. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe emsebentini wabapostoli sehluko sesine, sifunze kusuka evesini lesihlanu. Ngakusasa abaholi bemaJuda netikhonza tenkholo yemaJuda netati temtsetfo bahlangana eJerusalema. Bahlangana na-Anasi labe ngumpristi lomkhulu, na Kayafase, na Johane, na Alexander, nelusendo lwempristi lomkhulu. Bapostoli babemisa embi kwabo bababuta bathi, lokhu nikwende ngamaphi emandla noma ngaliphi ligama? Petro agcwele moya waNkulunkulu wabaphendula wathi, baholi, nani tibonza, lamuhla nasibutwa ngalokhu lokuhle lesikwende kulesishosha nekuthi siphile kanjani, ufanele nonke nati nabo bonke bantfu baka-Israyeli bafanele bati kuthi lo muntu ume lapha embi kwenu aphile saka
ngemandla elibito la Jesu Kristu waseNazaretha lenampetsela kodwa uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Jesu nguye umbhalo lokhuluma ngaye ukuthi litshe lenaledzelela nine bakhi selijikela ba litshe lesisekelo kude kusinziswa ngalomunye ngobe kude lelinye libito ngaphansi kwelibito lelinikwe uNkulunkulu kubantu lesingasinziswa ngalo. Livi lenkosi lelo. Abonga uNkulunkulu. Likubo lanamuhla bazalwane, likubo le23 litholakala ke ekhasini lemakhulu lasithupha namashumi lasithathu lamathathu nakune. Likubo 23 ekhasini 634. Nawusho bengcenye eqala evesi bazalwane bese baningisi balandzela ingcenye yesibili yevesi ekugcineni bese siyasukuma sihlabela idoxology. Likubo le23. Simakadze mbelusi wami Ngeke ngiswele lutho ongilalisa emadlelweni laluhlaka angiholele nasemantini ekuphumula ohlumelelisa umphefumulo wami angiholele nasetindleleni tekulunga kude kudunyiswe igama lakho. noma ngihamba esigodini lesinekuthulile kufa angisabi lutho lolubi Ngobe wena nami imphunga yakho nedundlo lwakho kuyangivikela. ungicebela letafula embi kwami letitsa tami tibuka Ugcobisa inhloko yami ngemafutha, inzebe yami iyaphuphuma. impela lokuhle nemusa kuyakungilandzela imihla yonke yokuphila kwami Ngiyakuhlala endlini yasimakadze kude kube phakadze. katonye sokolo uyesenendodana kanye naye okumoya ugcwele naphakade kadunyiswe yibo bonke yibo emhlabeni. Sidabelela isifundo sesibili. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe encwadzini yekucala yempostoli Johane sahluko sesithathu siyawufundza kusuka evesini lelishumi-6. Luthando silwati ngaloko ukuthi yena wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi-ke kufanele sinikele ngekuphila kwethu ngenxa yebazalwane. Nangabe umuntu anako kwelive bese ubona umzalwane wakhe luswele angamhawukeli, angasho kanjani ukuthi luthando lwaNkulunkulu luhlala enhlitiyweni yakhe? Bantwa bami, asingatsandzi ngemavi nje emlomo kuphela, kodwa asitsandze ngetendo nangeqiniso. Ngaloko-ke siyawukwati ukuthi sibe liqiniso, nasembi kwaNkulunkulu siyawuba nesibindzi kunembeza wethu. Ngekuthi nangabe nembeza wethu asilahla, uNkulunkulu mkhulu kunanembeza wethu, futhi wati konke. Batsandzekako, nangabe nembeza wethu angasilahli, sinesibindzi kuNkulunkulu. Konke lesikucelako uyasipha, ngobe siyigcina imiyalo yakhe, futhi senta lokutsandzeka emehlweni akhe. Naku lasiyala ngako, ukuthi sikholwe egameni lendodzana yakhe lenguJesu Kristu, bese siyatsandzana njengobe asiyala.
Umuntu logcina imiyalo yaNkulunkulu uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. uNkulunkulu wasinika moya wakhe, nguko lesibona ngako ukuthi uNkulunkulu uhlala kithi. Livi laNkulunkulu. Sitawusukuma bazalwane, sitakusho kanye ingoma yemfika, ingoma yokuvuka, ingoma yemfika. Sitawuyisho ke kanye bazalwane ekhasini 349. Kristu ulipasika lethu wahlatshelwa thine, ngakho-ke asigubhe umkhosi wekubonga, hhayi ngembiliso lenzala lekubi nemona, kepha ngesimo lesingenambiliso kulunga neqiniso. Kristu sewavuswa kwabafile, akasenakufa, kufa akusenamandla kuye. Ekufeni kwaya ekoneni kwabakanye, njengoba aphila uphila kuNkulunkulu. Kanjalo-ke nani ngiboneni seningabafile ekoneni, kepha niphila kuNkulunkulu kaJesu Kristu Nkosi yethu. Kristu wavuswa kwabafile, ulibutho nesithelo sekuqala salabalele emathuneni. Njengoba kufa kwangena nomuntu munye, kanjalo nokuvuka kwabafile kwenda nomuntu munye. Njengalokhu bonke bayafa ku-Adamu, kanjalo bonke batakuphiliswa kuKristu. Akudunyiswe senkotsana namalongcwele, njengoba benjalo kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Ngosayibelane, oyebenawe futhi, lolelani tinza kwaletinhle, ngekulandzisa kwaJohane longcwele, sahluko selishumi, siyawuqala ukufundza esahlukaneni selishumi nakunye. Akadunyiswe Kristu msenzisi wethu. Minengi ngimelusi lolungile. Melusi lolungile udzela kuphila kwakhe ngenxa yetimvu. Muntu lotashiwe lokesiyo umelusi wetimvu, naletimvu kungesito takhe. Nakabona impisi ida, ushiya letimvu abaleke. Impisi isukele ihlakake. Ngoba phela lo muntu utashiwe, ngako akatinakekeli letimvu. Minengi ngimelusi lolungile. Ngiyathatha timvu tawo, nato tiyalati futhi livilana. Njengoba babe uyangathi, nami ngiyamati, ngidzela kuphila kwami ngenxa yetimvu. Naletinye timvu letingesito nokota kulesibaya, nato futhi kufanele ngitilethe. Titakuliva livilana, titawuba mhlambi munye tonke nemelusi munye. Ngaloko-ke, babe uyangitsandza ngobe ngidzela kuphila kwami, khona ngitawubuya ngikuthathe futhi. Kude longangemuka kuphila kwami, ngikubeka phansi mine nekwami, nginawo emandla ekukubeka phasi nekuphindze ngikuthathe futhi. Nguloko lengithunywe nguBabe kuthi ngikwente. Nalikele ibangeli laKristu. Sihlabela kanye sithi siyokholwa kuNkulunkulu munye wiseso umandla ube
Siyanibingelela siyambusela abazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sichamuka khona ecathedral yethu yaseAll Saints eMbabane. Siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba ukuthi ngalo leli sonto lesine lekuvuka sithole ithuba lokuthi lesingahlanganyela ndzawonye simkhone yena sive ilizwi lakhe silethele ikhuleko yethu kuye siphinde sihlanganyele enkonzweni lathi yena ufuna siyele kude sikhumbule umnikelo wakhe nawe la emhlabeni ade abuye. Siyabonga ke bazalwane, sicela nje ukuthi sithandaze babothu lomgcwele uNkulunkulu Somandla. Siyabonga namhla emini Nkosi, sibonga ngaye Nkosi yethu Jesu Kristu levusiwe ekufeni lekuvuka kwakhe babothu lomgcwele kumemetela tindzaba letinhle etimpilweni lethu, kumemetela tinto letinkulu netinto letithokotisako babothu lomuhle. Ngakho ke Jehova wethu lomuhle lesikutsandzako, namhla Nkosi siyatendlala phambi kwesihlalo sakho, namhla Nkosi siyatendlala ebukhoneni bakho. Sicela ukuthi Nkosi yena athi embave emlomo wami naye kuzidla kwakhe inhliziyo tethu kwebukeleke kuwe Jehova dwala lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Amen. Singahlala phasi bazalwane. Sikhuluma ke bazalwane esihlokweni lesithi Kristu uvukile, melusi wethu lolungile usiholela embili. Ifundo letikhona bazalwane namuhla njengoba sesishilo umisebenti yabapostoli sahluko sesine ivesi lesihlanu kuya kuleli 12 lihubo lemashumi lamabili nakutsatfu. Johana wekuqala sahluko sesithathu kusuka evesini lelishumi nesithupha kuya kuleli shumi lemashumi lamabili nakune. Bese-ke livangeli ngekulazisa kwaJohane lomgcwele sahluko selishumi sicala ukufundza khona-ke evesini lelishumi nakunye kuya evesini lelishumi nesiphohlongo. Sesiphinde
Size-ke sibuyile bazalwane kulelinye isonto lalapho simemetela khona sithokota khona simemetela ukuthi Jesu Kristu uvukile kufa kwehluliwe unqoba sasiphiwe sanikezwa ngenxa yokuvuka kwakhe. Tinsuku ngetinsuku siyanikezwa emagunya siyakhuthaza bazalwane ngokuthi sesiyekele kwesaba ngoba Jesu Kristu uvukile impela nebufakazi ngelisuku sifunza etifundweni tethu siyakuthola kuvela kokuthi nembala lo Jesu Kristu uvukile ukwehlulile kufa wanqoba kufa. Mhlawumbe ngeke size sibe nebufakazi lobufanana nebufakazi lokutholakala lokusetshenziswa tingandolo kuleti insuku leti kokuthi mhlawumbe bekhona kufakazelo lala abhale khona yena Jesu Kristu athi mina Jesu Kristu ngiyafunga kokuthi vele kuvukile ekufeni. Mhlawumbe kude tithombe lesinatho lesibonako letithethwe kokuthi nangu lo Jesu Kristu uvukile ekufeni kude mhlawumbe nabomane tithombe dabomabona kuze letithethiliwe timkhombisa avukile kodwa sisebenzisa ukukholwa kwethu sisebenzisa ubufakazi lesithola evangelini ngokuthi nembala lo Jesu Kristu uvukile ekufeni akekho ethuneni lithuna lihleli lodwa akekho Jesu lelo thuna labakufaka kini. Live lenkosi lebazalwane lingiso sifakazelo sethu ngokuthi lo Jesu Kristu uvukile. Nalapho labanaye umoya lengcwele ngekhathi kibo uyafakaza moya ukuthi nembala Jesu Kristu kwehlulile kufa wakunqoba kufa. Asinenzaba labazalwane ukuthi umhlaba namalive lingaveta kangakanani kungabata kwayo kungakholwa kwayo ukuthi lo Jesu Kristu uyaphila kodwa thina ngekhathi sinawo ufakazi nomoya kaNkulunkulu ukuthi nembala Jesu Kristu uyaphila phakathi naphakathi unqobile kufa. Ngakho sesihleli silindzile ukuthi ngalenye ilanga uyawubuya tawulilanza ibandla lakhe uyophila impela phakathi kanye naye. Njengoba abazalwane sathi ukuthi kude mhlawumbe tithombe letikhona la emhlabeni lethi sikhombisako ukuthi Jesu Kristu abe umuntu lo kanjani sigcina nje ukufunza sive lokubhaliwe sibona bona tithombe labanye labatisebenzisako kodwa kude sithombe nje sakhe Jesu lesathathwa ukuthi simkhombise ukuthi ukanje Jesu. Lesikwatiko kwabazalwane ukuthi imidwebo yakudala leya yetiwa abazalwane nomunye wale midwebo leyabakhona kadzeni kwaba ngumdwebo lokhombisa Jesu Kristu ambelusi wetimvu ngoba Jesu uvelile kithi sibantu avela ngetindlela letiningi letahlukahlukene. Ngakho-ke sibantu sizamile ukubuka indlela ukuthi simkhonza kanjani Jesu. Bafika-ke labanye bawena umdwebo bamkhombisa Jesu Kristu ambelusi wetimvu. Siyaqhubeka abazalwane njengoba sisho ukuthi kuleli liviki hamba naye melusi wetimvu bazalwane usikhombisa ukuthi yena uvukile kuphila kwaphakathi kuyingxenye yesabelo sethu lesisithola kuNkulunkulu futhi thine siyamlalela yena lo melusi lolungile siyaliva livi lakhe sive nemiyalelo yakhe simlandzele. Bazalwane lasikhuluma indzaba yemelusi kufanele siconze ukuthi kuleti khathi takudala umuntu labeka melusi abengafanani nemelusi kuleti tikhathi tanyalo. Kuleti khathi tanyalo sijwayele melusi bavamisa kuhamba ngemuva bashaya inqwela bashaya iswebhu kodwa kadzeni melusi bebahamba ngembili kube ngabo labahola lomhlambi labahola lesixuku basiyisa lalapho kufanele ukuthi siyewunatha emantikho. Ngendzaba yokuthi futhi belusi kwakubantu bahlala esikhotheni bahlala isikhathi lesidze vele kwakubantu nje emangweni lebebabukeleke phasi kubantu emangweni lebebangajayeleki lesiva ukuthi babathi nabathamba bafika emkhathini wabantu bavele bakhweshe ngani ngenxa yokuthi bebeva bagcwelele imphunga letilwane lebebahlala nalo le-edle batilinzile bebangasakunukeleli njengabantu bonke kodwa ukunukelela kwabo kufanele naletilwane labatigcinile. Ngakho abantu bebazalwane bebabakhweshele. Ngakho-ke siyacabanga sibone ukuthi umuntu lobekakumelusi ngalesa sikhathi vele kwakumuntu nje mhlawumbe lokanakekeleki umuntu lebebede indzaba nabo bantu kodwa Jesu Kristu siyambona namhlanje uyatehlisa uthi yena umelusi lolungile
ubeka eceleni tonke ticula nato udibona nje yena angimelusi ubona umsebenzi wakwalusa lohleli embi kwakhe lodziwa abantu labakhona emhlabeni. Belusi bangalesa sikhathi bazalwane kwakube belusi lebe bakhona ukuthi banakekele, kwakube lusi lebe bakhona ukuthi bahole, kwakube lusi lebe baneluthando bayithanda imfuyo yabo futhi bawuthanda nemsebenzi wabo labe bawenza. Ngakho-ke bazalwane kwase siyikhuluma indaba yokuthi Jehova umelusi wethu kufanele ukuthi le miqondo yethu bese seyiyakhwesha lokucabanga kwemiqondo kwalesikhathi kwathi kwelusa kwanyalo, kodwa salo sikhumbula kwelusa kwalesikhathi nakabhala Davide ngokuthi Jehova ungumelusi wami angeke ngize ngeswele lutho. Anabavila ambalwa lesendulekile kwabazalwane besiveta indaba yokuthi ukuvuka kwaJesu Kristu kusilethele sibindi, kwasilethela qiniseka. Kuvuka kwaJesu Kristu kusilethele uthando loluvuselelekile lwabuyiselwa. Kuvuswa kwaJesu Kristu kusibuyisa ndzawonye sibantwana bakhe sibantu bakhe, kwasibuyisa ndzawonye ngeluthando. Namuhla abazalwane mhlawumbe kwesikhashanyana siyaphuma kuleso kulo mthombo wokumkhumbula Jesu Kristu angiletinto leti noma ekukhumbula kuvuka kwakhe kunetinto leti. Empeleni sinamuhla sitikhumbula ngendzaba yebufakazi bokuthi nembala uvukile Jesu Kristu. Siyatikhumbula ukuthi Jesu Kristu yini layisho ngempilo yakhe njengoba sibona namuhla nasithola sifundo ukuthi bazalwane bayadzinga ukukhuthateka. Bazalwane badzinga ukukhuthateka futhi babhekene netimo letimatima, babhekene nenkulunkulu nematima wasemhlabeni, bathi ukuthi kufanele bahambe babheke kuphi, kufanele ukuthi bene kanjani. Siyambuka ke Jesu lana ukuthi uveta indzaba yokuthi yena unamandla etophila kwakhe futhi yena uyanikela ngako kuphila kwakhe kudethi bantu basinziswe, bantu bathole ukuphila. Umbani ke lo Kristu bazalwane lowenda tonke letinto letimangalisayo. Esifundweni sethu sekuqala siyamuva Petro ukhuluma ngaye lo Jesu, ukhuluma ngesibindi lesibatini ngokuthi lo Jesu Kristu lebambethela, lo Jesu Kristu lowalahla bakhi namuhla sawuguquke sawungilo litshe lelimsimise indlu, sawukhethwe uNkulunkulu wambeka athi lendlu awusima kilo litshe leli lona lelitshe libe sevele selilahlwe ngawo bakhe. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane ngokuthi yena uyasinakekela, yena uyatigucula intimo tethu noma abantu bebangasilahla bathi asisena lusindo, kodwa yena uNkulunkulu uyatigucula intimo etimpilweni tethu asisele ukuthi sifanele kumbonga nekumdumisa. Lesibonako bazalwane ngokuthi Jesu Kristu abesisekelo sato tonke intimo njengoba sithola kulesifundo sethu sesibili. Noma ngabe Kristu abebethelwe siyatshela ukuthi Petro uyamemetela ukuthi lo Kristu lwabethelwa simemetela indzaba yokuthi uvukile ekufeni futhi unemandla ekufa, unemandla ekuletha kuphila etikwendalo yonke yaNkulunkulu kuthi ukuthi isinziswe. Amen. Amen. Siyamuva ke ukuthi Kristu ngako lokunikela kwakhe nembala uyasibuyisa lapho besilahleke khona ukuthi sibuyisane naNkulunkulu netethembiso kaNkulunkulu, sethembe yena ukuthi utawusisita kuko konke lesindlula kithi. Lihubo ke namhla bazalwane lesitholako lihubo lelijwayelekile lelifike ke lona bazalwane lisikhumbude lapho Davide aqhathanisa ubudlelwane bakhe naNkulunkulu nebudlelwane bakhe Davide kanye nazo timvu takhe nebekatihola noma atelusa ehle. Kwakumelula ke bazalwane ukuthi Davide uma asakhuluma kaNkulunkulu avele abekise ngalokhu yena langiko noma lendlule kiko, ngoba ngiko laqonzisisa kahle, ngiko futhi lakwati kangcono ukuthi kunaNkulunkulu uyise nguye lwati kangcono
kanjani ngoba naye Davide utibonile akumelusi atinakekela timvu uthi nalo uNkulunkulu lesinaye naye umelusi leni ngoba lo melusi lesinaye uthi Davide usihambisa emadlelweni lahlada asende ukuthi silale eceleni kwemali lathulile aphindze futhi akulethe kuphila kithi nesikhathi lesifanele njengoba lesimemethela namhlanje ukuthi Jesu Kristu uvukile wavuswa ekufeni kwanikwa ukuphila lena manje asiphe kwana nathi lokho kuphila. Davide uyayiveta indzaba yokuthi noma ngabe kumatima kangakanani ayimvu kodwa uyathi ukuthi uNkulunkulu unaye, uNkulunkulu uyamhola, uNkulunkulu uyamgcina. Ngakho-ke bazalwane kufuna sathi ukuthi nathi uNkulunkulu nasimele kwaba inhloko emidimbeni yethu utawusisika, uyawuhlangabetana nato tonke tidzingo tethu, asilekelele uNkulunkulu lapho sidzinga khona lusinto kuye. Nguye futhi uyawusipha kuthula ngoba sakuba Davide ukhuluma iveta indzaba yokuthi impela umusa nalokuhle kuyawulandzela insuku tonke tekuphila kwami. Encwadzini-ke yaJohane lesiyifundzile bazalwane siyakhunjulwa ukuthi loluthando uNkulunkulu la akhuluma ngalo Jesu nakakhuluma kuJohane wesithathu sahluko selishumi nesithupha lubonakala ngaye Jesu Kristu. Lolu luthando loluhleli luhlalele bonke bantfu ukuthi simkhonde uNkulunkulu, simthandze uNkulunkulu, simdumise uNkulunkulu ngoba asendela tinto letinhle letinkulu naletimangalisako. Siyatshela ukuthi uNkulunkulu uze wanikela ngelithobo lwakhe bazalwane kude ukuthi thina sibantfu sikwati ukuthi sisinze. Umbuto ukuthi ngabe thine sibazalwane sithimisele kangakanani ukuthi sitinikelele umsebenzi kaNkulunkulu kude ukuthi uqhubeke. Petro siyambona analabanye bafundzi bafika kule ndvodza leyayihleli esamweni leyayidzinga lusito ukuthi befika bafinyelela kiyo bayikhulumisa le ndvodza base sebayiniketa kuphila lekwabe sesebaniketa emagunya ukuthi bakwati kuma emkhatsini lobaholi bamaJuda babatshele ukuthi le ndvodza njengoba niyibona iphilile iphiliswe nguJesu Kristu yena lona namlahla namcisha nampheshisa emabhukwini enu uNkulunkulu umvusile wapha emandla nenkulu kwabo bonke bantfu nabo bonke lokuyindalo lokukhona. Na Jesu Kristu bazalwane emvakelini nasifundza namuhla siyabona Jesu ukhuluma ubhekise kiyo indzaba yemelusi lolungile. Uyayiveta indzaba ngokuthi yena umelusi lolungile ngoba yena uyanakekela timvu takhe, yena uyakwenta konke lokuhle akwentele timvu takhe. Katha lokuze usitshela ukuthi nakhona mhlawumbe yena lahlekile uyatishiya letinye hamba ayofuna lelahlekile abuye nayo kude kokuthi nayo itewungena lapha esibayeni. Sisaqhubeka kabazalwane kwakha tingcondweni tethu kukhona kaNkulunkulu, sisakha bazalwane tingcondweni tethu emandla kaNkulunkulu. Kufanele ukuthi sibone sinembala lo Jesu ukhona bazalwane. Lesibonako ke namuhla bazalwane nasifundza ivangeli ngokuthi Jesu Kristu uveta indzaba yokuthi abe nemandla ukuthi ayivume abe nemandla Jesu Kristu ukuthi avume ukuthi abulawe aphinde futhi avuswe. Kwase uyavuswa Jesu Kristu ekufeni wanikwa kuphile lokuphakathe lokuseta ukuthi sikwati ukuthi singene ekhoneni kaNkulunkulu site umkhonda simdumise sithokode kuye uNkulunkulu. Kukhona-ke kuthatha impilo yakhe kusho ukuthi Jesu Kristu abengakhetha ngokuthi angadibulali kodwa wakhetha ngokuthi atinikelele kude ngokuthi bantu baNkulunkulu batawuphepha, bantu baNkulunkulu batawusinza. Usibhekile-ke nathi Jesu Kristu ukuthi njengetimvu takhe sitawuqhubeka nathi nalapho ahambe khona, sibe bantfu lababathandzayo, bantfu sibe bantfu labanikelako emsebentini yemisebenzi yakhe uNkulunkulu. Ngakho-ke bazalwane asesibangaliswe sibone lokukhulu nenkhathimulo lokuvela kuJesu Kristu ukuthi yena uvusiwe nathi sesiphiwe kuvuka. Siyeva-ke bazalwane ukuthi
kuvuswa kwaJesu Kristu kukhuluma noma kumemetela tethembiso letiningi letitawufezeka sisaqhubeka sihamba endleleni kude kube lusuku lokugcina lapho uNkulunkulu ayawufeza khona tonke izinto sekasivusa ekufeni asasinika kuphila lokuphakathi. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba leli kwakathi uNkulunkulu bazalwane abekavuka nekhathi empilweni tethu ngoba usikhombisile ukuthi unawo amandla ekuvuka kwakathi besingaba neluthando lwaNkulunkulu futhi sivume ukuthi sibuswe nguKristu futhi sivume ukuthi uvukile yena ekufeni uyaphila ingunaphakade kungakho nje sinesibindi sihambe ngoba siyathi ukuthi uNkulunkulu wetile umsebenzi wawuphelelisa eCalvary. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu bakathi akakusisa anende ngokuthi Nkosi nihlale ekhoneni bakhe nimbonge nimdumise yena phakathi naphakathi lo ngumelusi wethu lolungile. Amen. Sitawuthola bazalwane umthandazo wethu. Asithandaze uNkulunkulu welithumo ngevuswa kwendodzana yakho wephule emaketane ekufa nesihoko gcwalisa libandla lakho ngekukholwa nelithemba ngobe ilanga lelisha selifikile indlela leyayiphileni isimile kuKristu Jesu umsindisi wethu. Siyabonga Nkosi ukuthi ngaJesu Kristu umelusi wethu wahlatshwa njengemvana tono tethu tiyasuswa. Siyamathi yena naye uyasati. Siyabonga ngalabo lababe belusi kithi wasikholela endleleni letinginto basisonzeta kuwe. Siyacela ukuthi nathi usende belusi labalungile labanentshisekelo yekufundzisa ukucondzisa nekukhula. Nkosi ngemusa wakho iva inthazo yethu. Kristu lovukile melusi lwethembekile wetimvu teyise sifundzise ukuthi silive liphimbo lakho silandzele imiyalo yakho ude ukuthi bonke abantu bakho baholelwe emhlambini munye kube luthumo uNkulunkulu uyise. Live lakho Nkosi liletha kuphila nasiva lona siyalendzela sibe nesiqiniseko sempilo yaphakade njalo. Usaselusa yenda ukuthi tindlebe tethu tilive liphimbo lakho nekukhuleka kwethu uvele kuwe. Nkosi ngemusa wakho iva inthandazo yethu. Sithandazela libandla lethu uqhubeka komsebenzi wekuhambisa ivangeli kule parishi nakule live. Sende sifune kuholwa nguwe sisitwe nguwe emsebentini lewukusipitele kuwo silibandla. Sihole ngamoya wakho longcwele ukuthi inkonzo tethu tekukhonda tibe ngumnikelo lofanele kuwe iphindze tidvonsele kuwe tikhutsate bantfu bato tonke tigaba ekukhula. Nkosi ngemusa wakho iva inthandazo yethu. Melusi lolungile siyathandaza ukuthi impilo yethu yekukhuleka nekunakisisa imibhalo kungadlondlobala. Luhambo lwethu lwekukholwa lunganza luvelele nakulabanye ebandleni nasemangweni. Sicela ukuthi bantwana nalabasha balalelwe banakwe bagqutelwe ukuthi babe ngamaKristu latisebenti naletethembekile. Yenda ukuthi lisonto lethu libe yindzawo lemukelekako nale yemukelanako leniketa lithuba lekukhonda wena nendzawo lelula leniketa lithuba lekukhonda wena nendzawo lelula sandla emangweni.
nekuthi usende sisonzele kulabo lekukholwa kwabo kungekho nome kuthe kundengandenga. Sithathe likhaza ekweluleni tandla tetfu kulabo labadzingile emangweni. Siside sibambisisane nalamanye emabandla, sibonisane tindlela letingcono tekuvangela, tekushumayela nekuletsa bulungiswa emhlabeni. Nkosi ngemusa wakho. Nkulunkulu wekuhle nesihawu, usitsandza njengobe umelusi atsandza tonkhe tintfo takhe. Ubeka nekuselekelela ngemsa wakho, uve wemukele lemithandazo yetfu, uphilise labagulako, ucondzise labadukile, uxolele labonile, usende sonke sifune kweluswa nguwe, siye ekuphileni kwaphakathe. Lokhu sikucela ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Jesu lovukile wema emkhatsini webafundzi bakhe wathi uthula akube kini, abese bayajabula nabayibona inkosi. Thula kwenkosi akube nathi ngetikhatsi tonke. Abanze. Haleluya. Siyabonga bazalwane, ukuthula kwaNkulunkulu akutigcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu njalo njalo. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, siyaqhubeka ke nayo inkonzo yethu sisekhasini lekhulu nelishumi nesithupha, page 116. Sitawuthatha ngeminikelo lesiyiphethe, siyibeke embi kwethu, siyibambe ngetandla bazalwane, letutitebhezane, letutitifakazelo tekubhadala, noma tekunikelako labo labayifake ebhange. Siyakhuleka-ke kanye bazalwane, sisekhasini 116, sisebenzisa umthandazo wekucala wokubonga sithi ngabakho Nkosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkathalo nebukhosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe, thina sikunikalo ngekwakho. Amen. Busisa-ke bakwethu unikele abantwana bakho, busise emakhaya abo, ubusise imindeni yabo, ubusise imisebenzi yabo, ubusise konke amabhizinisi abo, ubaphe ukuphumelela, ubaphe nekuphumelela uNkulunkulu wethu, kuthi ngempila kwabo nabo bonke labangiko bakubonge bakudumise wena lomelusi lolungile ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho singalesimo lesinikela ngaso, sivela emhlabathini sibhekwe etatade bango, sitawuba sikwase kophela kethe. Akabongwe, akabongwe, akabongwe somandla. Ngiyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho singalelwane lesinikela ngalo, isithelo semvini nemsebenzi wetatade bango, litawuba insebenzi senze sokethe. Akabongwe, akabongwe, akabongwe somandla. Thandazo wekucala wokubonga ekhasini 117. Inkosi ayibenane, ayibe nawe futhi, yenyusa litinhliziyo tenu, siyakenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu, ufanele, kulungile kubongane, kumthumisa. Kufanele phela kumsebenzi nenjabulo yethu, Nkosi Baba losezulwini uNkulunkulu somandla nini nanini. Siyabonga ngetikhatsi tonke nasetindzaweni tonke, ngaye Jesu Kristu indvodana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni kwasanda ngemfanekiso wakho loqobo, ngaye wasithisa ekugcineni besona umnikela kuyathala njengomuntu afe esiphambanweni,
abuye avuke ngenxa yethu. Naye wasikhetha sabantu bakho, namhlalisa nawe sihlanganise bukhosi ezulwini. Naye wathumela umoya wakho, longcwele lophele sako. Nyalo bese ubonga ngokuvuka kwakhe kufeni lokudumiseka ngokufa kwakhe wachetha ukufa, nokuvuka kwakhe wasibuyisela ukuphila lokho nini nanini. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi, netikhulutato, nelibandla lonke lasezulwini, sibabata wena, sinqoba kukhulu neludumo lwakho, siyakudumisa nini nanini sithi sibe babenga inkotsana yakho Kristu Nkosi yethu, naye umela iminikelo yethu yokubonga nokudumisa. Thumela umoya wakho longcwele eti kwethu nasetikwaleti tipho tethu, sinkwa neliwayini, ngokuthi tibe umtimba wakhe nengati yakhe kithi. Ngoba ebusuku lanikelwa ngabo, wathi satha sinkwa, wathi asakubongile, wasihlekula, wabapha abafundi bakhe wathi, thathani lokhu nidle, ngokumtimba wami lonikelelwa nine, yentani lokhu kude kuthi ningikhumbule. Anjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe, asakubongile, wabanika yona, wathi nathani kuyo nonke, ngoba lokhu kuyingadi yami esivumelwano esisha lokuphiselwa nini nalabanyenti kude kuthethelelwe tono, yentani lokhu ngetikhathi tonke tokuyithatha kwenu kude kuthi ningikhumbule. Ngakho-ke simemethela ukukholwa kwethu sithi, Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu uzobuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu uzobuya futhi. Baba longcwele thina bantu bakho sikukholwa umkhosi ngalesi tipho takho, sibeka indlu wakho umhlatshelo opheleleyo waKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuba kwakhe abafikile nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu. Nkosi lenamusa semukele naye noma singafanele, kude kuthithile lesihlanganyela umtimbane ngakhe inkotsana yakho, hlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi betudula ngentombi. Siphe Nkosi ukuthi sithi sisalindele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu nelidumo nenqoba kombuso wakho. Sikhona insuku tonke kufananeni naye. Yesu bathathu libathathu emhlabeni nalesezulwini, babesomana kanye naye nakuye nangaye manga malo ingcwele ngetikhathi tonke nyalo nangini. Amen.
sigaba samashumi lasikhombisa nesikhombisa. Njengalokho uKristu wasifundzisa, sinesibindi sekuthandaza sithi, Baba wethu lo sezulwini, olidleliswe ligama lakho, umbuso wakho wawude, ithandwa kwethu emhlabeni, njengasezulwini. Siphe namhlanje kwethu kwemalanga onke, sithethelele lolo tetho, njengoba nathi sibathethelela labasonabo, ongasingenisi ekolekweni, usisinzise kulobubi obeo usonge wakho, nimandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo enkosini, lendzebe yesivumelwano lesemukelayo ayisiyo inhlanganyelo yenkatho yaKristu na nesinkwa lesisihlephulako, asisweni inhlanganyelo yomtimba waKristu na. Sinele sibanyelisi ngomtimba munye, ngobe sonke sihlanganyela sikwasinye. Jesu mfana kaNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wethu lethu sihawukele, Jesu msindzisi womhlaba siphe ukuthola kwakho. Awu-ke bazalwane, lokuthi thoba lokukhulu siyakhuleka kanye sithi ngosini nesihawu, asonzele kule tafula lakho sithemba kunga kwethu, kepha sithemba sawo sakho lesikhulu, asifanele kwethu nenkotsi yathuthulwa ngaphansi kwalo itafula lakho, kodwa wena inkosi wakho kwakwazi ukuhawukela njalo. Ngakho-ke siphe Nkosi nesihawu, kube sihle ngalokufanele inyama yenkosi lakho lethathelakho Jesu Kristu, sinathe inkatho yakhe, kude sihlale kuye naye ngithi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi akufanele, Nkosi akufanele, Nkosi asifanele. Khuluma ilizwi lakho kwelinye incwadi lakho phakathi yawusinziswa. Bazalwane enkosini, simemetela Kristu lovukile, lomelusi lolungile. Babusisiwe bonke labaluswa nguye, ngoba bayawuthola ukuphila lokuphakathi. Labeluswa nguye-ke uthi bayawukhumbula kufa nokuvuka kwakhe, ngokuthi bahlanganyele kuleti mfihlakalo letingcwele. Ngakho-ke sonzelani bathandzekayo, sitokubukela umtimba wenkosi yethu lwanikelwa ngenxa yethu, nengathi yakhe layopiselwa thine, simdlele etinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga.
Siyayiphetha ke bazalwane inkonzo yethu ku paragraph number 86 esahlukaneni semashumi lasiphohlongo nesithupha. Bongani sibakathe ngoba anemosa siyosokha sipheli nomini. Sibakathe uNkulunkulu unikade amandla konke. Wena lo melusi lo lungile lo siholako lo sigcinako nalo siphakamisayo. Siyabonga ngoba ngale imfihlakalo letingcwele usondile nemthimba nengahle endoda lakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Na usigcina ngemsa wakho emthimbeni wayo indoda yakho lo inhlangano yabo bonke abakholwayo. Sikeba kwesibekekele njengabakholwa laphilako kuloku budlelwane lobudwele. Nokwesikhulu emthambeni emlaleleni nasekwenteni intambo yakho. Ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona kusakanye nawe namalo ngcwele wolonkolo munye ude kubeni nina nini. Amen. Amen. Sithandaza ngithoba sithi Babe nikade amandla sithinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sumele vele amandla wakho longcwele sihambe siyonele mthumole Nkosi bakho. UNkulunkulu yeselo wasithandza waselasa kubeneka ngalothandzelako kuye. uNkulunkulu indodzana lowasithandza wasikhulula entonweni tethu ngengati yakhe. uNkulunkulu Moya Longcwele lothela kabanzi luthando lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tethu. uNkulunkulu munye weliqiniso akube luthando lonke nenkathumulo yonke etikhathi tonke naphakade. Amen. Bese sithula kwaNkulunkulu lokwenza konke konke yatigcina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthande uNkulunkulu nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namalo ingcwele asibe kithi njalo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi sibe kanye kulena nkonzo. Siyethemba ukuthi sitawuqhubeka bazalwane sihlale uNkulunkulu ikakhulu nje sesiyimemetile indzaba yokuthi uNkulunkulu kumele usilolungile asimvumeleni ukuthi ateluse impilo tethu aseluseleke ukuthi siyawufika singene kanye naye emaphakatheni ekuphileni kwaphakathe embusweni noma nawuphela lesiyawuphila kiwo sibusa sithokota kanye naye. Kwangathi uNkulunkulu bezalwane angasisida ukuthi singasuki ebukhoneni bakhe siqhubeke sihambe naye noma ngabe sekumadima kangakanani sikhumbule ukuthi Jehova ungumelusi wethu angeke seswele lutho noma singahamba esikhothini selithulile kufa angeke sesabe ngoba yena unathi jonga lakhe intonga yakhe nelithondolo lwakhe unathi. Sesiyawuyiphetha ngenkonzo yethu bazalwane ngabo ukuthi sisho umusho wekugcina. Hambani ngekuthula nangelisando nosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni la Kristu. Amen.